The morning after isixakaxaka somndeni wakamkhize uSne uvukile wathothi ngike ngenza ibreakfast ukuze kuhlalwe phansi ikhulunywe le ndaba kusquashwe le beef esiyenzakala phakathi kukama wakhe owumangcobo uMrs Mkhize kanye nebiological mother ya Rihanna uPetunia. Hake uPetunia velana qhamuke sewuhlanye peringana. URihanna uhleli lapha etafuleni ulinde ibreakfast. Rihanna mntana ungitshele why ngingaliboni ithikithi ngoba ngithe ngibhukhele namhlanje ithikithi lokubuyela emuva. Why uvumela abantu ukuthi bangithathele phansi bangibukise kwamatapudaka. Yes angiphiki, yes bengiyijunkie ngidla ama drugs. So manje sekumele sibangitreat kanje sebengathi mina ngithatha amadoda abantu ungazange ngawathatha. Aphendula uSne athi ma Nkosi yami bandla ngiya-understand ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu, you are hurting right now, kodwa ma ngicela ukuthi usinikeze ithuba ukuthi njengoba ngenza ibreakfast kuhlalwe phansi njengomndeni le ndaba le ikhulunywe. Aphendule kuRihanna athi yes ma impela uphatheke kabuhlungu but cabanga-ke ngoMrs Mkhize othole ubra wakhe ekamereni. Akuhlalweni phansi mali ndaba ikhulunywe uyichaze, uchaze isayidi lakho naye uMrs Mkhize achaze isayidi lakhe. Aphendule kuPetunia uMrs Mkhize, angifune ezinkwa mina zaseMkhize, ngifuna ukuhamba, ngifuna amaqanda aseMkhize, lokudeleleka nokweyiswa okungehlakalele angeze kusolve ukuhlala phansi kudliwa izinkwa. Aphendule kuRihanna athi ma if you have nothing to hide uzohlala la phansi etafuleni ikhulunywe le ndaba njengomndeni. Hayike kuhlaliwe ke phansi etafuleni aqale kuSne. Aqale kudaba lakho uSne athi mndeni ngiyazi ukuthi imimoya iphezulu njengamanje. Kodwa ke okwalesikhashana nje ngizocela ukuthi siyibeke phansi sixoxe lo daba. Asenzeli ke thina senzela uRihanna because le ndaba le iaffecta kakhulu uRihanna because uyamthanda uma wakhe uPetunia futhi uyamthanda uma wakhe uMangcobo lomkhulisile ngoba uMangcobo ngenzeka ukuthi asiyi biological like mother ya Rihanna kodwa uyena okhulisa uRihanna. So nje ngizocela ukuthi sikhulume kahle ngenhlonipho ukuthi kwenzakaleni mhlawumbe singaze sifike sixazululeni sale ndaba. Ngizocela ukuqala ngawe ke Mam Petunia uchaza ukuthi kwenzakala kanjani indaba yokuthi ubra wakho utholakala ekamereni lama ngoba ngeke sizibe le ndaba. Ubra wakho utholakele lapha ekamereni lama ufika kanjani ubra wakho mangabe kuukuthi wena uthi awulalanga nobaba ubaba uMkhize. Achaze kuPetunia ibiological mother ya Rihanna athi kahle kahle mina kufanelanga nokuthi ngabe ngiyayichaza kodwa ke for the sake of peace and for the sake of ingane yami uRihanna le engayikhulisanga ngizoyichaza ke kodwa nje I hate ukuthi mina ngiyi-explain ebantwini. Mina ngalolilanga izolo njengoba kuthiwa kutholakala ubra ekamereni laMkhize mengivuka ekuseni nisakhona ngisagqoka amapijama ekuseni uSne uChichi ingane kaSne angisho uSne unengane ayithole no 16 years engakabi umuntu othandana namantombazane. uChichi ufike ekamereni lami ekhala ephatheke kabuhlungu ukuthi une due date ngo 3 o'clock yokuthi enze iassignment yakhe. Akazi ukuthi uzoyihlanganisa ayithini le assignment because lo muntu lokuyena omgadayo ombhekayo uyahluleka ukumhlanganisisa le assignment. Wangitshela ukuthi ngiyazi ma ukuthi une history yokuthi wakoba iphara kodwa futhi ngiyazi ukuthi une history yokuthi uke waye esikoleni before ube iphara. So mangizocela ungisize ungikhiphe embedeni mina uChichi ngahamba ngayosiza uChichi ngeassignment yakhe. Ngicela ukukutshela noma sengizizwa ukuthi angikho right uChichi uthe angigeze lapha kwishawa yakhe ngisho nokudla bekulethwe ekamereni laChichi. Mina ngisuke embedeni ngaye ekamereni laChichi angizange ngalishiya ikamero laChichi ngaze ngaphuma ngo 3 o'clock ngihamba ngiyocela uMkhize ukuthi angiphelezele ngiya kuma meeting ngami because bese ngizwe ukuthi stress sesiyagalawela sesiphezulu. By that time ngimcela uMkhize by the time siqeda ngeassignment yaChichi uChichi eqeda ukui-email futhi uyena uChichi ongi-advisile ukuthi ngihambe ngiyocela umkhulu wakhe uMkhize ukuthi angiphelezele ngihambe ngiya kuma meeting ngami ukuze le assignment yakhe ngoba ingistresse kakhulu ingangibuyisele emadragini. Ngisuka ekamereni laChichi mengiyothuza into engizoyigqoka bengiyithuza noChichi. uChichi wangithuzela wathi ngcono ugqoke lokhu ukuze ufile better ufile uhappy mase uyahamba nomkhulu uMkhize.
Bengicela umkhulu umkhize uChichi ubekakhona ehleli lapha etafuleni lesihleli khona engibukelile ngimcela umkhize ngasuka eDani ngihamba ngongena nomkhize emotweni uChichi bekabhekile ukuthi mina uBrang ufake nini ke ekamereni lamkhize angi-understand ayikho nje lonto ngiyasukelwa. Aphenduleke uMesisi Mkhize uMangcobo athi awubhekeke lesikhohlakala sikaPhethuni wena Phethuni lengane lokhuluma naye inomuntu otrainiwe esamqashela yena specifically ukuthi lo muntu une driver's license lengane emifuna ukuye library inemoto lengane lo muntu lo qashiwe uyathathwa ayithathe ingane ayise library ingane emifuna ukuya mall ifuna ukuya kuphi lo muntu lo trainiwe simqashile uyayisa ingane lapha ukuthi wena busuwenza ama homework engane kuphi uqamba amanga ayibizwe ke ingane umzukulu wami angeke angiqambela amanga soze uChichi angiqambela amanga hayi ke abizwe uChichi aqale kuChichi istory asisho sifane ncamashi nestory sikaPhethunia uMaka-Rihanna. Mekaqeda lapho ke uChichi athi mina kodwa yazi ngiyacabanga ukuthi uBra ufike kanjani laphayana. U-auntie lokuyena oklinayo lekhaya wenza ama-washing. Ubekajaha ukuthi uyahamba njengoba simbona sokuthi akekho namhlanje. Nansi breakfast besiyenze lo snap because akekho umuntu osizayo lendlini. Mekajaha ukuthi uyahamba bese ngenisa iwashing folder. Mina ngicabanga ukuthi uThema ngabe faka impahla laphana zakho gogo Mangcobo. Waseyabona ukuthi hayi lo Bra lo akusiwo no wakho mhlawumbe awujijela phezulu kombhede ezowuthatha wakhohlwa ngenxa yokuthi bekajahile ezothola ulift omgodukisayo ukuthi aye kubo lo lift bengeyazi akhokhe lutho. Mina ngicabanga ukuthi akusiyona indaba enkulu ngicabanga ukuthi indaba ya Bra yenzekale kanjalo because bengikhona efaka impahla adrop kodwa bengekho naye eduzane ngimlunguzile nje ngathi hawu isikhathi siyakushaya sheshisa ilift izokushiya ngase ngiyahamba ngamshiya vele esheshise exhamazela mhlawumbe nje indaba ya Bra yenzekale kanjalo. Hayi ke yavalwa ke wayivala usine indaba etafuleni ukuthi hayi ke ngicela sehlisa imimoya kungenzeka ukuthi mhlawumbe le ndaba ya Bra yenzekale kanjalo okubhlungu ukuthi by the time ebuya lo muntu osisizayo lekhaya uyobe sayikhohlela ukuthi mhlawumbe kuno Bra awukhiphe adrop basa sike sehlisa imimoya nje siyithathe njengokuthi le indaba engenzakalanga siqale on a clean slate ezumndeni sehlisa imimoya sixolelane xolela uMaka-Rihanna nawe Rihanna xolisa kuma because uma unamalungelo lokudina mekafica uBra wakho ekamereni kodwa futhi nathi asisho ukuthi nawe nasi sinamalungelo sikuthethisele into ongayazi akuxolweni imndeni ayinyathelwe ngeenyawo le ndaba. Wayiqeda kanjalo ke wayivala kanjalo ke indaba uSine. Meqeda ukwenzakala wonke lo msindo uOlivia bekahleli buqamama lapha kostofa kodwa ezizwa zonke indaba ezithamundwayo lapha etafuleni. Waqeda uOlivia velana waphuma ngokusheshsha lwacu engathi uanswer ucingo useyahamba. Hayi ke ekamereni ke uChichi abuze lo sisi lokuye nomgadayo because yena umuntu aclose naye uanti uGezemseni athi anti uGezemseni awusho why njalo mangabe kune conflict lekhaya conflict there efaka phakathi umndeni waRihanna ibiological family yaRihanna noMangcobo kanye noSine why njalo uOlivia avelana phume ahambe athi uAnti uGezemseni mina ngicabanga ukuthi uOlivia uyingane ethulile engayithandi indaba mabe kunengxabano mhlawumbe imithi ichife enhlizweni avelana phuma ahamba yoshawa umoya. Abuze uChichi kanti why aqala linde ingxabano iziphele before aphuma yoshawa umoya khona ukushaya amanzi. Mina ngiyamsola Anti uGezemseni uOlivia ngicela bandla Anti ukuthi ushintshe ugqoke kahle ikepisi udisguise simlandele uOlivia simbone ukuthi uyapi kahle ungathola ukuthi uyena okhoza wonke lama conflict la emndenini mhlawumbe lo Bra ubeko uyena. Athi uGezemseni hayi Chichi singamane sijumpele to conclusion asilinda ngisho ifootage wena usuyirequestile ifootage ngalolo langa uzoyibuka ngesikhathi sakho ungawutshela umndeni uyoyibuka mase uyalithola usiqiniso likuphi ukwazi ukuthi ngale indaba zakho zokuhlakanipha ukwazi ukuthi uyisolve inkinga yalomndeni. Hayi bahambeke balandele uOlivia ke uOlivia ke manje na ulaphayana kwenye restaurant ekuthiwa ise after 9 i-after 9 ke bi-operate ebusuku kuphela ayisi operate ngisho nasemini ke manje nasekuseni sekunama breakfast. uOlivia unobani laphakathi mangabe uGezemseni yomcheck uAnti uGezemseni amfice uOlivia unofikile bayaxoxa bane conversation ejulile
ugeze emseni uqama mama-ke ngoba ufaka ikepisi afuna ukuthi baze bambone. Uyababona labantu ukuthi bayaxoxa into abayixoxayo i-serious. Lapho-ke ufikile uxoxa naye u-Olivia ukuthi hayi ngiyabonga-ke Olivia. Usuyenzile-ke i-crack enhlizweni yaRihanna. URihanna usenokumnqikaza uMangcobo ukuthi isho ukuthi akawufuni umndeni wakhe. Sekuzomela ukokoteleke isipikili sokugcina-ke namhlanje. Abangeke baze balwe naso lesipikili isona esizohlukanisa lo mndeni phakathi. Kwenzakale ngalento esiyifunayo ukuthi uRihanna athola akudeservayo. Mase nani nithola ama-shares kanjalo enkampanini yamkhize. Nizoba rich nina. Etshela yena phela u-Olivia. Hayi-ke u-Olivia naye avumele phezulu. Ezwa phela elika-rich ngoba phela kudala eyifuna imali angayisebenzalanga. Ayike uChichi abuyele endlini athi ufuna ukumazi kangcono u-Olivia ukuthi u-Olivia njengoba esehlangana noFikile esanda kufika eSouth Africa. Kwenzakalani ubani u-Olivia ufuna ukwazi history ngo-Olivia because they never took that opportunity ukuthi bamazi kangcono bazi nama-scandals wakhe bazi nepast yakhe nje bavela nebamukela ukuthi usisika Rihanna omncane bamnikeza uthando. Hayi-ke angeneke kwikhompyutha-ke uChichi asearch who is Olivia Blossom. Hayi-ke mangabe sagugula-ke egugula u-Olivia Blossom afike kwenye video yabazali abakhulise u-Olivia Blossom, ikhaphula odokotela baka-Blossom, ikhaphula umama udokotela ubaba udokotela. Sho ukuthi labantu laba bayasichaza-ke istori sabo kwishow ya-Steve Harvey's show. Bayasichaza uthola le clip nje online uChichi. Bayakhuluma-ke labazali bayasho ko-Dr. Blossom. Thina empilweni yethu uNkulunkulu bekasiblesse ngakho konke ngama-finances and everything. Kodwa bekangasblessanga ngengane. Ngelinye ilanga savuka nje kunengane ebekiwe phambi komnyango wethu. Sakholwa sabelieve ukuthi lengane lesho ukuthi uNkulunkulu isona sinxephezelo asinikeza sona njengoba singabathola abantwana. Sayithatha-ke lengane nobaba. Sayinakekela sayikhulisa sazama ukuyikhulisa. Few days after ingane esiyitholile kwasho ukuthi ingane mhlawumbe ibinama-complications thizeni yavelana ingane eyadlula emhlabeni. Inhliziyo yethu ibiyiphukile sikhala inyembezi ukuthi uNkulunkulu ungafika usinunusele ngengane mase uyayithatha kanjalo bese soyikhulisa ngengane njengengane yethu. Baqhubeke-ke labazali le record idlala nini? Idlala ngo-1991. Baqhubeke labazali bathi kusanjalo kwathi nje after few days while we were still mourning for ingane yethu esihlangane nayo nje for some few minutes, sathi mesivule ekuseni sezwa kunomuntu onqonqozayo eminyango. Hawu sithi sovula umuntu onqonqozayo akekho, kunengane phakathi, kunencwadi phakathi. Sesiyasaba-ke manje ukuthatha lengane because of i-trauma kade sibe nayo. Hayi-ke siyifice-ke incwadi phakathi siyivule siyithande incwadi siyifunde. Abhaleke akhulume kumuntu obhala lencwadini athi mina ngiyiphara ngakhuleliswe elinye iphara emgaqweni. Sho ukuthi ngezwe ngomngani wami ukuthi umngani wami ingane yakhe wayibeka la nafike nayithatha nayiphathisa okweyeni wanibona senehlane enyuka naye emgaqweni ngene emotweni wabona ushuthi lengane leniyinakekele. Nami-ke ngitheme ngikhulelwe ngacabanga ukuthi ayikho enye indawo engaletha kuyona ingane yami ukuze inakekeleke because mina nginawo amandla othi ngiyinakekele ngoba ngibanjwe idakamizwe inzima ngeke ngikwazi ukukhulisa ingane. Ngadecide ukuthi nami ingane yami ngizoyibeka la ukuze niyikhulise. Ngiyanipha yona, ngiyanipha phi, ngicela niyinikeze isibongo senu niyikhulise ngendlela enizoyikhulisa ngayo. Hayibo athuke-ke ukubona le information uChichi ukuthi ayibone ku-internet le video yakudala yango-91-92. Acabange uChichi kunokwenzeka ukuthi u-Olivia mhlawumbe akasiye ingane kaMakaRihanna, akasiye ingane yaPetunia. Adideke uChichi. Umndeni wakamkhize useboardroom uzolungiselela ingqungquthela ukhukhula ngoqo we-fashion show for EPS5 clothing. Ngoba bayasebenzisana sekumele benze i-fashion show requestwe yilona iclient. Aqale uMangcobo uMrs Mkhize athi Rihanna mntanami ngicela ukunikezele file leli le fashion show.
athi uRihanna hawuma ukhuluma kanjani ngoba ngimthumelile uOlivia ekseni ukuthi azokunikeza ifayili awulitholanga yini ngoba kumina uthe ulitholile waze wakhomenta wathi yonke into ihamba ngolayini. Athi uMangcobo ngilitholile kodwa uOlivia mina ungitshela ukuthi kumele uthe wena kabuye nalo ifayili mangabe ukuthi ngiqeda ukulibuka ungilindile ngalibuka ngakhomenta ngase ngiyamnikeza ifayili ukuthi abuyele nalo kuwena emuva. Athi uOlivia hawu ma hayibo kanti sekuguga ma useyaguga yini uma ungadideki ma ifayili nginikezile lona walithatha wena ifayili angizange ngabuyela nalemuva azange ngisakhuluma ngokubuyela emuva kodwa uncomile wathi umsebenzi kaRihanna muhle impela. Athi uMangcobo hayi ungakhuluma manga weOlivia ifayili mntanami mhlawumbe udidekile ubuyele nalemuva wathi ulinikeza uRihanna. Ayi uOlivia aphike athi hayi ma ifayili wena ulithathile walifaka lapha emadroweni eofisini lakho adinwe kuMangcobo. Athi kahle wena Olivia unesabotage, are you trying to sabotage me? Usuzama ukuthi umoshe le fashion show le enkulu kangaka engathi wena noma wakho nize ngomqondo okuzohlaphaza ifashion umkhize empire okuzomosha inkampani yami. Athi uOlivia mama sukhuluma kanjalo awukhulumi kahle mina ngikunikile ifayili walithatha ma ifayili wamba ulifaka emadroweni akho. Avelana uRihanna kusaphikiswana ke athi thwequ ahamba yobheka ifayili emadroweni akho uMamkhize uMangcobo. Abuye nefayili uRihanna ediniwe eganuni wabo. Athi kahle wena Mangcobo ngiya-understand ukuthi ungikhulisile yini ekwenza ukuthi uhluleke uku-accept ukuthi sekunomndeni wami wegazi manje lo ubalulekile kumina ngiyafisa ukuthi ngibuilde i-relationship nayo. Why mangabe each and every time ngizama ukuthi ngakho ubudlelwane nomndeni wami wena ma uhlezi ulwa nalomndeni nilwelani ngoba lo mndeni uhlobene nami awuhlobene nawe or awufuni ukuthi mina ngijabule awufuni ukuthi mina ngazane nomndeni wami wegazi. Yini inkinga yakho Mangcobo? Sekungitshela inkinga yakho ungitshela ukuthi why you against mina ungizondani Mangcobo? Yini lo ngifuna yona ngijabulela usengithola umndeni wami wegazi ngiyazi ungikhulisile kodwa yini lo ifunayo kumina? Khuluma Mangcobo ngoba ngenza yonke into for wena ngikutshengisile ukuthi ngithembekile ngingathatha ngisho nokuthatha ibullet for wena kodwa ikona lokho ongibonga ngalo ungibonga ngeplate lama-S Mangcobo. Kucace ukuthi kuyaxatshana manje le mbewu le etshalo Olivia ayimpela isiyaqhuma isize yathela ngisho nezithelo isiqhumile yaba namagatsha yathela ama-fruits. Nansi inzondo isiqhubuka ke phakathi kwaMangcobo nayo uRihanna. Nansi ingxabano enkulu engamosha i-relationship yabo ibe beyond repairs ingabe kusaba khona ukubuyela emuva. On the other hand uChichi emva kokuthuka okukhulu ukuthi kune possibility yokuthi uOlivia angabi ingane yaphethuna uma kaRihanna athatha ifoni afonela umngani wakhe. Niyamkhumbula ke uVero ingane kaMthembeni uMthembeni lo wenza amakhambi amakhambi akhe ehamba phambili nengane yakhe yamfuza nayo ngokwenza amakhambi vele ihamba omaphesheya ithola ama-awards ngokuthi ikwazi ukwenza amakhambi isencane. Ayike uChichi akhulumeke noVero over the phone. Mnganami ngicela ulethe umshini wakho wokucheck ama-DNA njengamanje uze la endlini kunama-DNA engifuna ukuwa-check. Aphenduleke lapha efonini uVero uthi mnganami ngiyazi kumele ngikusize kodwa ngeke ngikwazi ukuqukula imishini yami yonke. Ngcono wena iza nalezi zinto lezo ufuna ukuzenza ama-DNA uze nazo la ofisini lami ekhaya. Phela kune-office lakhe uVero ekhaya kubo because bayawu-respect umsebenzi wakhe because bayazi ukuthi uyisiphiwo kuyena nobaba wakhe. Hayike aqukuleke impahla athatha ingubo yakhe uOlivia ekamereni likaOlivia isho nobhaskidi lofaka impahla engcolile ebathroom aphinda ebathroom yakhe futhi uma kaRihanna uPhethuna aye edani ekamereni lakhe futhi nawo uRihanna aqoqa impahla zabo ahambeka ngisho ne-DNA yabo bajuluka in ahambe nale impahla akafike ke eofisini lakhe uVero ubusy uyachecka lezi zinto lezi ku-DNA yakhe. Maseqedile akhalculate amafomula wakhe ahlale phansi. Athi ngiyaxolisa mnganami ukukutshela ukuthi abukho ubuhlobo phakathi buka-Olivia noPhethuna noRihanna. uPhethuna noRihanna bahlobene but uOlivia abukho ubuhlobo kulabantu laba bowu-2.
eyi athuke-ke manje uChichi athi kodwa Nkosi yami indaba engizoyithini-ke emndenini wami ngizowutshela ngokuthini umndeni wami because uRihanna uzovela abone ukuthi mina sho ukuthi umina umuntu against yena ozama ukwenza uqhekeko phakathi kwakhe noma wakhe nosisi wakhe. Aphendule kuVero athi ayikhuleka mnganami, I got you, I have a plan in mind. Ithini iplan yakho Vero? Athi wena fonela hamba uye ekhaya ufonele uOlivia njengamanje umtshele ukuthi uyena umuntu okwazi ukukhuluma naye kuphela ngoba uyena umuntu lekhaya ochilile okwazi ukunderstanda wonke umuntu kule insuku ugrampi unolaka kuyaxatshanwa ucela abuye endlini nizokhuluma njengamanje kunento ekuhlasele eagent uzobuye eshesha uOlivia because indaba uyayithanda megafika uwantu ugeze emseni uzonilethela iphuzo amlethele iwayini ngoba kuyazi uOlive uthi uyayithandela utshwala wena kulethele ijuice njengengane because angeke akwazi ukuswapha iphuzo because lenye izoba utshwala ejusini yakhe mina ngizokufakela enye into yami injenge gas ayitreseke emzimbeni izomqulekisa ngaloso sikhathi uOlivia. Mangabe kuyiwe esibhedlela bethi barana ama-test bafice engathi uOlivia igazi akanalo uzodinga umndeni wakho ukuthi umdonethele urgently kushiwo futhi ukuthi igazi lizodingakala igazi lomndeni. Mangabe ufika kuma wakhe kanye uma wakhe kanye nosisi wakhe bathestwa phela kutholakala ukuthi negative it's when ke la indaba izophuma khona. Bahleke-ke iplan ukuthi hayibo cha usuyathakatha qobo-ke Vero yabona lokuhlanipha kwakho sekuyakuthakathisa. Hayi-ke after some few hours sekuhleliwe ekhaya-ke usebuyile-ke esibhedlela uVero emva kokutholakala ukuthi akusizi ihlobo zakhe leziyana udokotela kabange samfaka igazi uVelana wathi hayibo nangese right igazi lakhe seli right asazi bekuphambane kuphi. Siyakhala-ke manje uyakhala uOlivia uyakhala uyachaza ukuthi hayibo igazi alisho ukuthi asizona ihlobo mina sengiyitholele ikhamfathi lana eMkhize Empire ngizobuyela kanjani ekhaya because nabona ukuthi uMr and Mrs Blossom bavelane bathi thathani lengane yenu vele iyahlupha sitayifuni sengizobuyela kanjani-ke mina ekhaya ngoba vele labantu laba bebengangithandi bebenobandlululo labantu kumina. Ayike kusenjalo esayikhalela kanjalo-ke uOlivia kanti uChichi la esandleni sakhe uphethe iremote kuvelane kuthi ba ku-TV bathi abantu ayibo yini ledlala ku-TV kubonakale uma Rihanna ene-conspiracy ekuseni ngabo 5 ene-conspiracy no-Olivia ema-passage enikeza uOlivia ubra wakhe. Iqhubekeke le video kubonakale uOlivia ecathama eyongena ekamereni lika Mr and Mrs Mkhize ephethe lo bra. Endlini by the time akusekho umuntu khona kukhona kukhona uChichi khona uChichi usekamereni lakhe usebenza noPetunia uma Rihanna babhizi bayivalele ekamereni lapho ke uOlivia ufaka ubra maseke kuyavela futhi kuvela ivideo encane uOlivia ehleli noFikile e-restaurant. Le video yayithathwe uGezemseni uGezemseni. Ayike uRihanna vela nakhulume athi lalela lana-ke Olivia because asinabo ubuhlobo begazi futhi njengoba usho abazali bakho bajabule bangabe sikuthatha bathi uyahlupha nathi sesibonile ukuthi angeze sikhona ukukhandlisha ngisho noba kuthiwa siyaxolela ukuthi awusisi isihlobo sale khasi kupha umsebenzi kodwa ngesikwazi ukupha umsebenzi ngoba uyabonakala ukuthi wena uyisikhohlakali uyehleze usixabanisa kulomndeni. Lalela-ke lana-ke sisi wami Mbumbulu ngizokunikeza imali for the whole year ukuthi ukwazi ukukhokhela i-apartment yakho ukwazi ukuthi udle phesheya ube usafuna umsebenzi. After that mina nawe kuphelile sihlukene soze saphinde sakhuluma impilo yethu yonke. I-relationship phakathi kwami nawe iphela lapho. Maseke waqhubeka wakhuluma-ke athi wena maPetunia into engizoyenza ngoba kuyabonakala ukuthi nawe uyi-trouble maker la. Mina ngeke ngikwazi ukuhlukana nomndeni wami wegazi umndeni ongasiwe wegazi umndeni owangikhulisa ngenxa yokuthi sekufika uma wegazi. Ngizokutholela yakho nayo i-apartment ngobe ngikuvakashela khona futhi ngizokuqashela umuntu ozokugada ukuthi awubuyele ema-drugsini. Mina nawo i-relationship yethu sizoyiqala siyicathule kancane from u-A singayithathi ngaleli haba lesisuke sayithatha ngayo ukuthi sokuletha la emndenini wakithi sibe singakwazi kahle. Ayike uRihanna ayiphethe kanjalo-ke le ndaba
seyihambile wonke umuntu sebeyahamba wonke umuntu ayaphuma amagoduka abuyela phesheya, omunye usetholelwe i-apartment. Ayike umndeni wakamkhize-ke usujabulile uhappy. Le fashion show le ababeyiplana ivelane yenzeke ibe successful, umndeni nje uhappy ujabulile, kumnandi nje, kumnandi kaMkhize. Ufikile uyafuthelana yedwa kwakhe, uyabona ukuthi cha ungidlulile lo mndeni, ungidlulile uMkhize Empire. Uyakhala, cabanga ukuthi ufikile ngenkathi eyokwenza impahla lezi wayefuna ukuyithengisa ePN&M Clothing, wenza isikoloto against her house, against her cars. So manje-ke ama-debt collectors afikile-ke bafikile osheriff bazomthathela umuzi ufikile kanye ney'moto. Impilo yafikile ihlangahlangene, sekumele abuyele ekhaya kubo ayohlala nezihlobo zakhe ezingamfuni because all these years bekabukela phansi umndeni ewudelela. Impilo yafikile nje ihlangahlangene, while ngale kaMkhize ziyabuya ziyakhala kumnandi. Ngizoyibeka lapho-ke iMkhize Empire useason 2 iphela kanjalo-ke. Ngingafisa ukuthi ngivale ngivale khona la season 2. However, there is a possibility ikhona indlela yokuthi ngawuqhubekisa ngayo useason 3. So angazi okwamanje nje ngizoyibeka lana ngiqhubeke nezinye izitori, mhlawumbe mekwenzeka ngesinye isikhathi if uNkulunkulu uyavuma uthi umntanami ishona khona kubuyela kuRihanna, Zulu Rihanna, I will do it. But-ke okwanamhlanje nje ngizothi-ke ngiyanithanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Buzz SA on Instagram, Buzz SA_ on Instagram, Buzz SA on our Facebook page, Buzz SA on our YouTube channel. Siyanithanda kakhulu.